Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Ano ta ko na yun, Ana? Ni Josie? Adan nangasawa kayong kuwana? Wen baro, sandan nga na ituloy pa tinagbasa, gabuta, inasawan ti may nga Hawaiano. Kat mayat kami matinata, Hawaiano nga riti, nangasawa kayong kuwana. Apayaya, amamom ti anak mi. Nana, saan ko libagan ka na kayo? Nagbalingan nubiyak ni Josie. Ay, hindi na magbagakada kami. Uri, adanubyo na. Madadimteng batin nga na yung bagagasat kang kuwana. Iso nga, mamakpakawam la kuman dyan anak may barok. Nung saan naman nga natungpal ti karina keng ka. Nga nakiasawa nga di na oras. Gabuta ginundawayan na ti kaadda ti Hawaiano. Nga nangasar keng kuwana. Nangasawa keng kuwana. Sige, Nana. Salag nga rin nagbaymayan. Kinunak manong nemi ket iniday nga rabii nagawid ak dito balay nga nakainom wano na barte. Banag abakas daawan na nanang kinitatan. At mabas-masama kang kaya. Nakamotor ka, sa nag-ginom ka, kasano na disgrasya ka. Tatan, lalangap, kasto tigasat ko kinayat. Iti babae nga gusto kanya, kana damat pa ng gusto ka na kuada. Asawa ang damat. Ang damat sa bali yung mga asawa ka na kuada. Kas laki din siyang. Di mo kami inarim kat magustuhan na ka. Di na kiasawat sa balin. Sa sinupeti ko nam. Nobiyak ka ni Josie, tatan. Inasawa at Hawaiano. Agas ti pa ng asawa ti Hawaiano kini Vina. Ti first love mo. Tatan, talaga asawa na ka din. Na Vina kini Alex. Check man mo. Apikas to, nagbaling gasat ko, tatan. Nanang, amin nga kahit ko mga babae, ang damot sa bali nga mga asawa ka na kuana. Apikas to, gasat ko kinayat. Tapay. Tingkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan lagip tinapalabas ni Alan iti Lawag City. Nga mangigan nyo na ito ti pagkabuklan na ti pagkasalitaan na alas 12:30 hanggang alas 2 iti programa nga lagip tinapalabas iti DCJ Action Radio iti tultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Ket papagayam dato yung kay mabuyboy nata nga video na-upload iti page ni paring Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-follow, ken paki-share dato nga video. Ken no itimat YouTube ti pakangigan nyo, pakabuyain nyo dato yung video papagayam iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award nga channel, YouTube channel ni paring Rey. Paki-subscribe papagayam. Uy, kablawan tayo man ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, iti naragsak akan kanayon na panagbibuyak at panagdingdingig. Aurelio Fiesta Jr. Happy watching ka. Papagayam, no adaman di kita agbibuy na ta, kahit kayat yung mailagip tinapalabas, di kita success istoryo, mabalin yung isaurat. I-computer yun sa iyo isa iti email address tinimoti biyang nemiruiz@yahoo.com ken wano saan kat nemiruiz123@gmail.com. Kapot na takil, rinibribo na kiti premyo. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award na umawat iti 5,000 pesos. Nagtatakal niya. So nadungig kayo, iti lagip tinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025, dumungig ken agsurat kayo. Ni manong niyo Nemi neto, Nemi Ruiz, may ibatbati ako tinay mag-oras ka na kaya nga sa kapada, aging ka, iti sumaruno nga video papagayam.